hud drugače. Ja? Jaz sem čisto samo zavestil, mi pač. A res ali kaj? Gremo pogledat. Štekam, pesek je, ja. Sem videl, ja. To je to malo malo. Ne, to pa si ti zdaj lepo mislil. Pele se v redu. Pizda si nagražen, stari, fuj no, matic. To je otrok, to je tako 12. Ti si žena njegova! Če ima 1,20 m! Ne no, to je hčerka, daj neki, to je 12 staro. Kaj? Ja ne vaš. Lej, mislim, pa svaka čast, če njegova žena pa lej, izgleda res mlada, a ne? Ja, sorry no, pač mislil sem, da je mulc, da je... Jaz sem bil pa tako ful fucking spodbudno, ne, tako ta mala trial fura, tako zakon, kjerkoli fotor.